بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا اللهم علما وفهما وتقا يا رب العالمين. Mahuli gumawa kita niyo pangadjian tungod sin parakala tumaallok da papagsambahayan in pangadjion na to harumini amuin pagtakon sujudut tilawah, sujud at-tilawah. Bangaon pa waktu makapin kaon tanyuray sa bimpagtaon sujudu syukur. Ang baya ko na sa ito lingkaan in dua pangadjian ini asupaya lang kumakasud na magtuy pabahath salatul jamaah sumakawa kita ko yung kahalan barhaja mataod dahin kato taniyun masiri makaingat simpagtaon sujudut tilawah sambil magjatuaun waktu mag-inu-inu in kaywanan magsasambahayang bang may simujud in imam nasa mabiyad to subay na to tuod ingat to in sujudut tilawah bang mabasa sin magsasambahayang at tawakan nisan siya kung nagsasambahayang makalabay siya haayat aun dain doon nabangkil amuin papagsujud in hukuman niya sunnat in sumujud siya rin aun saan halom sin Quran amo imbiya dagbos sain niya mo in dagbos masjid ha inati sina mo in pangindanan niya atin niya sunnat in sumujud ko rin bangkaw si mujud na doon, impagtag sin sujud mo, sujudut tilawah. Sujud at tilawah. Now, kaya ba kita mushaf matto? Sige, rakalaaw hindi makaingat. Asri', khudh mushaf. Now, in sujudut tilawah mga jamaah barhurmat in siya sunnat hamanu siya halom sin sambahayang iban sin hagwa sin sambahayang at ini magbasa ko halom sin sambahayang
makalabay ka wa sujud as-sajda may asimbiyad din aun sana suratu al-alaq unubay na ayat yat wa suratul alaq wasjud waqtarib wasjud waqtarib kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Kita ni nemuin ini ya ayat dia amuin insain pangindanan sinaun dain doon sunnat in sumujud ka amuin niya biya dagbos biya masjid sibi-sibi nabang kau simujud ingan sin sujud mo sujudut tilawah hati sin tilawah nawassamu ina mo yung parakala pag sujud hangkan da sunnat hisya naman yung kasunnatan sunnat hatao makabas sa kanya halong sambahayang iban sin hawa siya ko halong sambahayang atawakan hawa sin sambahayang kung ko nagsasambahayang atawakan mustami' amoy tao nakarungog alam ta nagsambahayang di mo ko sinamuhin basahan niya sakali imbiyasa niya suratu alaq diumog ko biyasa niya alam niya kalla la tuti'hu wasjud waqtarib sunnat pahabya ka kung nakarungog sadya sinamuin nabasanin sajdatut tilawa naam sunnat ka ko sambil insumujud mafhum na unin dalil sin insya sunnah ثبت حديث رواية الإمام البخاري دين كان ابن عمر رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ علينا السورة فيها السجدة لو سن ابن عمر إن كأولا سن رسول صلى الله عليه وسلم مقبسس يا سورة أو دون سجدة aun dain do na mo imbiya pag nasabot ko kain fayasjudu wa nasjud sakali sa mo hinabuhan siya na mamassa bang siya makalabay sumujud siya long sin Ibn Umar nabanglaw niya sumujud din Rasul in kamilong niya magad na sumujud kanya hatta ma yajidu ahaduna mawdi'a jabhatih sambil long sinamuin Ibn Umar radiyallahu an naam sambil long niya agun-agun wayroon na kabutangan sintuktok sinhang katauring kamo sab sintaw si magsusujud na damit yan hasunan sin Imam Abi Dawud kana an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam yaqra'u alayna al-Quran suy sin Ibn Umar banglaw sin Ibn Umar Rasul sallallahu alayhi wa sallam magbasa Quran فإذا مر بالسجدة كبر وسجد بang siyalong niya makalabay ha ayat aw sujudut tilawa kabbar tumakbir siya Allahu Akbar ampas siya sumujud wasajadna ma'ahu iban magad na kami sumujud kanya magad na kami sumujud kanya nasaway ta ingaton may adin yung pagsujud kamatauran na yung masjid naam di nila kaingatan banghong naman yung pagsusujuran sambil nakasambay ako hambok masjid na nakalaway na tuod kami hamuin ayat aun sa to suratul insyiqaq aun sa to suratul insyiqaq aun sajdaniya ma lahum لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون سورة الانشقاق نأولي للسجود
Nahuwat-huwat ako pangan ko yung jama'a makaingat sin hukuman si sajdatut tilawa. Pag-abot ko man to, فَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ. Allahu Akbar. Diretso ko pababa. Ingkay manan nabahagiin jama'a. Aun kay manan imyan subhanallah. Aun kay manan himapit rimo ko. Aun kay manan nabungang natarsangang di kay ngatan bangunin hinangon. May tadto. Bunga sing kajahilan wala na haji. Bunga sin kajahil sabab sin wala siya ng haji. Ba't bang sadya siya ng haji? Himati sin sajadatut tilawa. Kaingatan niya magtuwi hangkan timakbir sabab sunnah in hukuman niya. In Iblis, in syaitan, nasabot na haditha sahih Muslim din ka Nabi Hurairah radhiyallahu anhu. Bangin ipon makamassa, makalabay hasura aw nun sajda. Ang pakaw si mujud. Imbayta sin Rasulullah dumagan parugurugo. In Iblis, in syaitan, yabki tumangis. Tumangis, mangko sujud tilawa. Iban pagyan niya, ya waylah, umira ibnu Adam bis-sujud, fasajada falahu al-jannah. Kaminsanan law niya ka. Anak Abu Adam law niya, dia akses simujud siya, na patot na siya sumud sulwa. Wa umirtu bis-sujud, fa'asaitu faliyan nar. Ang palawnin ako, dia ako sin Allah Ta'ala sumujud, wala akulong na simujud, na patot na akulong na sumud palawm sinapinarka jahannam. Mamunad yung pagdangungulan niya. Ang kanda. Mangkaw mamaya sinamuin, makabaus ka wa Iblis. Mapatangis mo in Iblis. Bangkaw makasujud, makalabay haamuin ayat, aw sajda, sujud ka. Tan tutuod, kapaulihan mo in, syaitan mo in mabugsikay. Na, subhanallah. Na yung pangasumurain doon. Pilain taon. Sin amuin mga susujuran halom sing Quran. Ano ko siya? Adadu sajadati tilawa fil Quran. Taod sin mga ayat aun sujudut tilawa rin doon halom sing Quran, in taod nila katan hang kutagupan. Pilain taod nila kutagupan. Now, ayun yung kalupay. Hang kutagupan, in taod nila. Aun ha suratul A'raf hambu. Aun ha suratul Ra'd hambu. Aun ha suratul An-Nahl hambu. Aun din doon ha suratul Isra. Aun ha Maryam, surah Maryam. Aun dua ha suratul Hajj. Pila nakatan? Naitong ni Al-A'raf ambu. Ra'd, Hanahl, aun ha Isra, aun ha Maryam, aun dua Hajj. Pila na? 7. Aun ha Furqan 8. Aun ha suratul Naml. Aun ha Alif Lam Mim Tanzil hangpo. Aun ha Hamim السجدة. أونها نجم، أونها سورة الانشقاق، أونها سورة العلق. Pilain taon nila? Ang po tag-upat. Tumtumun na to sadyaha suratul Hajj 2. Suratul Hajj 2. Hauno rin doon ha suratul Al-A'raf.
Suratul A'raf ayat 200 malani umat 200 informan sin Allah Ta'ala innal ladhina 'inda rabbik la yastakbiruna 'an ibadatihi wa yusabbihunahu wa lahu yasjudun. Bagabot mo madto pa amoin ayat ito 201 wa lahu yasjudun tumtuman niyo sunnatin sumujud ko rin. Suratu Al-A'raf. Hauno Suratul Ra'd. Suratul Ra'd ayat hanggatus kay mantag isa. Ayat hanggatus kay mantag isa. Ayat sinallahu subhanahu wa ta'ala walillahi yasjudu man fis samawati wal ardi taw'a walillahi yasjudu man fis samawati wal ardi taw'an wa karha wa dhilaluhum bil ghuduwi wal asal. Sumujud ka ulit. Suratul Nahl ayat ka-4 tagsiyam. Suratul Nahl ayat ka-4 tagsiyam. Ayat sinallahu subhanahu wa ta'ala walillahi yasjudu ma fis samawati wa ma fil ard min dabbatin wal malaikah wa hum la yastakbirun. Sumujud na isab ko rin ito. Ayat ka-4 tagsiyam. Suratul Isra ayat hanggatus 7 107. Farman sinallahu subhanahu wa ta'ala qul aminu bih aw la tu'minu innal ladhina utul ilma min qablihi idha yutla alayhim yakhirruna lil adhqani sujjada. Aun din dito alamat sujud ka. Suratu Maryam ayat kayman tagwal. Farman sinallahu subhanahu wa ta'ala idha tutla alayhim ayatul rahmani kharru sujjadan wa bukiya. Kharru sujjadan wa bukiya. Sumujud ko rin ito. Demikian Suratul Hajj. Ina Suratul Hajj 2. Inhambu ayat kapituan tagpito. Inhambuk ayat kapituan tagpito. Naam. Suratul Hajj. Inhambuk ayat hangkutag 8. Hangkutag 8 iwansin kapituan tagpito. Farman sinallahu subhanahu wa ta'ala alam tara anna Allah yasjudu lahu man fis samawati wa man fil ard والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء. أهمبك آيات سورة الحج فرمان سن الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. Dua suratul Hajj. Demikian surah ulun. Suratul Furqan ayat ka'numan suratul Furqan. Ayat ka'numan suratul Furqan farman sinallahu ta'ala wa idza qila lahum usjudu lirrahman qalu wa mar rahman anasjudu lima ta'muruna wa zadahum nufura. Surah Al-Furqan
Suratul Naml ayat kauha ang taglima Suratul Naml. Kauha ang taglima. Kaapihon niyo man katan. Tipunon niyo yan katan supaya kahatihan. Suratul Naml ayat sinallahu ta'ala ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون. سجدة. سورة السجدة آية تقلمة. سورة السجدة آية تقلمة. نعم. ألف لام ميم تنزيل. ألف لام ميم تنزيل آيات كتل أن تكبت. نعم. فرمان سن الله سبحانه وتعالى ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر اسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. سورة صاد حاميم كوها أن تقلمة أنكو تقلمة عفوا. سورة كوها أن تقبت. فرمان سن الله سبحانه وتعالى وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب. سورة السجدة آية تقلمة. فرمان سن الله تعالى إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون. نعم. سورة العلق. سورة النجم. نعم. إنها سورة النجم. إنشي ما كتمتم سنة سورة النجم. لا سورة النجم kahinapusan ayat sin suratu an-najm. Basa ko rin ayat na surat kahinapusan. Fasjudu lillahi wa'budu. Unin ayat, rakam sin ayat. Kano man tagdua. Suratul alaq. Al-inshiqaq. Suratul inshiqaq. فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون كوها تكسا. سورة العلق هنبسا آية سن سورة العلق أنكو تقسيم كلا لا تطعه واسجد واقترب. Ang kutagupatin taon nila kata. Nabang ko mag-iimam, may mo inikay nga ta. Hapalon mo kata. Lisensyon mo magbalik. Hasupaya kay ngatan mo. Bangkaw makalabay rin doon, aun sunnat din doon. Now, na ang kutagupatin taon nila kata. Nabiyad din, in hukuman niya. Sa upama, imbiyas sa suratu al-Hajj. Pilain sujud na suratul Hajj? Dua. Iubos mo biyas sa suratul Hajj, nabassa mo na karwa in takatilawa, aun sujudut tilawa karwa. Unin hukuman, sunnat na ba isabin makarwa kau sumujud? In jawab kan yalong sim mga ulama, wa yatakarraru as-sujudu bi takarruri tilawati al-ayat. Sunnat day sab imbalikan mo impagsujud bang kau makalabay na isab magbalik
aon takakilawa. Naam. Na yung ma'mum. In ma'mum, bang in imam si sujudut tilawah, wajib in hukuman ha ma'mum subay siya makan. Wajib in hukuman niya. Bang in ma'mum wala miyagad ha sujudut tilawah sin imam, piyagturan niya wala siya miyagad, unin hukuman si sambahayang niya, batalat salatuh, batalin sambahayang si ma'mum. Sabab, nang halipulo na siya nakura niya muna yung imam. Nagluskuman na siya. Now, arapon pangamuin, wayrong panghati niya, wayroon panghati niya, pagsakali pagyan sin imam, Allahu Akbar, wala siya magtuy nakasujud na kaagad. Sambil nakatungan ay imam, Allahu Akbar, nagbalik pataas, fala syai'a alay, wayroon na nabatalin sambahayang niya, banging kaaunan niya wayroon panghati. Sabang aun panghati niya, ampas siya timukas, wala siya miyagad sujudut tilawa. Ha imam niya, imbayta sim mga ulama, falaw lam yasjud, naam, al-ma'mum, batalat salatuh, mabatal isang bahayang niya. Mabatal isang bahayang niya. Tahib. Biha umbiyad din yung amuin lang tamihan, pag sujud at tilawa. Inhantang sin sujud at tilawa, tumakbir ko lil ihram. Lang ta, hawa ko nagsambahayang, hawa ko nagbas sa Quran. Sakali nakalabay na ko, suratu al-alaq, mathalan, nawassa mo namun, kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Bangaw na ilmu, tumakbir kaw, Allahu Akbar. Ampakaw, yangkat nila mo, Allahu Akbar. Ampakaw, lumaog pababa, Allahu Akbar, sumujud na ko magtuy. Inamuin pagtakbir mo, Allahu Akbar, simud, takbiratil ihram, ampakaw lumaog, Allahu Akbar, diretso na ko sumujud. Pag-usyaon, Allahu Akbar, limingkod, Assalamu alaikum warahmatullah, Assalamu alaikum warahmatullah. Amunad tim pagdaon sujud at tilawa. Bangkaw hakwa. Bangkaw hakwa. Naam. Impagsujudut tilawa, magkahunahan siya, singkatan kahuhunahan si sambahayang. Daing naman haamuin tahara, pa istiqbalul qibla. Katumtuman na ito yung syurut, sinamuin sambahayang. Suway kaw halawm ayl, harap kaw pa qibla, tiyatabunan mo yung aurat, kataan-taan. Kahunahan na, tusabmay ta. Sababin sujudut tilawa, sala, sambahayang na siya. May taon in definition si sambahayang. In definition si sambahayang, aqwalun wa af'alun muftatahatun bitakbir, mukhtatamatun bitaslim. In hati si sambahayang, aun hinang dain doon, aun hibal, aun lapal, ukabun siya sin Allahu Akbar, khataman siya sin Assalamu alaikum warahmatullah. Ingan niya sambahayang, na pagka-insujudut tilawa, aun takbir, aun salam, ingan niya, salah, sambahayang da. Uno-uno yung kahunahan, sin sambahayang, biasin paghinangunta, kahunahan da sujudut tilawa. Bima'na bang wayrun ay ilmu. Atawakan mo kung kaharap pa qibla, di na kau sujudut tilawa. Di na. Sabab magkahunahan siya uno, magkukunahan siya, sin kahunahan si sambahayang. Na. Tayyib. Nabangkit na halong si sambahayang, ikaw ni imam, dahil dumang ko na mamasa, long mumalahum famalahum la yu'minun, wa idha quri'a alayhimul Qur'anu la yasjudun. Suratul Insyiqaq. Allahu Akbar, diretso ko pakain. Harap na pakain, sujud.
Ang pakoy men, Allahu Akbar. Harap na ko pataas. Continuehon muna. فَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا يُكَذِّبُونَ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُوعُونَ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ الله أكبر. Mumukula ko. Ang pangasurin doon unin basa kung tawak to sujud. Amoy niin masala. Unin basa kung ta. In labi marayaw basahon mo. Hasujudul Quran. Pagtagsin kayo ba ng sujudul Quran? Kayo ba nalong na sujudul tilawa? Amoy nasabot dua aray kan Aisha radhiyallahu anha. Kariwayat sin Imam al-Bukhari wa Muslim. Iban na sin kayo ba na? Qalat, كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في سجود القرآن. إن كاونا سن رسول صلى الله عليه وسلم pagsugsugon niya dua abang siha sujud tilawa. Mamungkaw. Sajada wajhi lilladhi khalaqa. Yari ko kaya sunat? Yari ko kaya sunat? سجد وجهي للذي خلقه وشق سمعه وبصره بحوله وقوته فتبارك الله أحسن الخالقين. Amuanin bunga, mapusok na to harubin. Balikan ta. سجد وجهي للذي خلقه سجد وجهي للذي خلقه وشق سمعه وبصره بحوله وقوته فتبارك الله أحسن الخالقين. فتبارك الله أحسن الخالقين. Unin makna niya yan. Unuin makna niya yan. Makna sin dua ayat. Sajada wajhi simujud in pamayhuan ko. Lilladhi khalaqah. Patuhan nagpapanjari kaniya. Munin Allah Ta'ala nagpapanjari sin pamayhuan ta. Simujud in pamayhuan ko. Patuhan nagpapanjari kaniya. Wa syaqqa sam'ahu wa basarah. Iban sin nag-ukab, sin pangdungog niya. Iban sin pangatud niya. Isin nag-ukab sin pangdungog ta. Bakas na tatabon. Allah. Isin nagpakita, sin nagpaladyo sin pangatud ta. Allah. Biada ko imin simujud in pamayhuan. Patuhan nagpapanjari kaniya. Nagparayaw sin pangdungog. Nagpaladyo sin pangatud. بحوله وقوته حقسق إرادة سن الله تعالى. حقسق إرادة سن الله تعالى. فتبارك الله نا تامبا منامبا إن كريوان سن الله تعالى. تبارك الله مهاسدس تامبا منامبا إن كريوان سن الله أحسن الخالقين. أمو إن سريو ريو نغبابنجري. دي hakata. Amun sarayaw-rayaw nagpapanjari amunin Allah Ta'ala. Amunan ni sugsugon. Mukon ka mag-imagine din doon, halaw, may sugsugon mo. Mag-imagine siya dyan kawihan kita. Daboy ron na memorize mo. Doon ang isa rin maon na memorize man sinway. Na, sajada wajhi lilladhi khalaqah wa shaqqa sam'ahu wa basarah بحوله وقوته فتبارك الله أحسن الخالقين. Labi na indayaw niya, bangaon pahiganap mo. Ganapan mo sin ini. Mabaya ka mo sin kaganapin, ito, dahil doon na dyan. Ganapan ta pa maulana? Ganapan ta.
Laung sin mga ulama, wa yusannu an yaqula ba'da at-tasbih. In labi marayaw. Puas mo mamung sinamuin ini, ganapan mo siya. Inhipa mong, Allahumma aktub li biha indaka ajra. وَاجْعَلْهَا لِي عِنْدَكَ ذُخْرًا وَارْفَعْ عَنِّي بِهَا وِزْرًا وَاقْبَلْهَا مِنِّي كَمَا قَبِلْتَهَا مِنْ عَبْدِكَ دَاوُودَ عَلَيْهِ السَّلَامِ. Ima bayak kumahan tu gana-gana na. Mati mo pasin ko, masuk na yung bang. Now. Poy. Nainyan to sabuton luwang waktu si musujud. Inaabuhan si musujud. Nabang sopa mawayrun ay ilmu. Lang taon nag-imam diwag mo. Fala tuti'uhu wasjudu wa qatarib. Way ay ilmu. Di ikaw makasujud. Sa magkakunahan sujud. Mamung nasadya kaw. Lang sim mga ulama. Mamung nasadya kaw makaupat balikan mo. Mangway ay ilmu ha. Di na kaw makasujud. Gantian mo na siya sinamuin pagfikir mo. Mamung kau subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Balikan makupat. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Balikan mo makaupat. Bang mo yan ito nasabot, biya na kausin nakasujud. Yan ito bang mayroon? Ay. Memorize mo na ito mula na. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نعم. سبحان الله. طيب. نكانتون سجود السهو. نكانتون سجود التلاوة. Aun pahambuk gini san sujud. Kauntan niyo na supaya balik makapangadji na kita niyo magtuoy sinamuin salatul jamaa, biya din pagjamaain, pagmasbukin, pagbihain, kakunahan tan. Ubuson tan niyo na yung gilisan sujud. Ubus na kita sujudus sahu, sujudut tilawa, aun pahambuk sujud, pagtahon sujudus syukr. Sujud asyukr. سجود الشكر. سجود الشكر. نعم. هذا سجود الشكر. سجود pagsukol patuhan Rabbul Alamin. Ini sunnah in hukuman ni. Kuno mahinang sunnah in sujud syukur. Mahinang sunnah in sujud syukur. Inda tajaddudi ni'mah, bangkau datungan nikmat. Lauta tagha pulis kau, ikato ta pulis kau. Tagha kaya baitaan kau, kasuysuyan kau, na-promote kau launa. Tajaddadat an-ni'mah, nabago an-ni'mat, aw bago bimat. Pagdungog mo naman, na-promote ka, ataw kan nakapas ka, wa examination bihadto, us-us ka magtuoy, Allahu Akbar, sujud ka magtuoy. Naam, makaminsan, ang pagkaumamuhong, may nasin pamusin niya, sajada wajhi lilladhi khalaqah, wa shaqqa sam'ahu wa basarah, bihawlihi wa quwwatihi, fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Ang pagkau Allahu Akbar, Assalamu alaikum warahmatullahi, Assalamu alaikum. Sujud asyukur.
Kabaitaan kau nag-anak na asawa mo kimuha na. Inanak. Sujud kau. Atawakan. Inda indifa'i niqmah. Amuin piyaig sin Allah Ta'ala rin kayo min kamumulahan. Long tabihan. Nagpararakan ko sa sakatan. Sa kaliaw na tuod dimagan puspud. Di parapawn kayo mo. Baya-baya na ko tuod ma-accident kudanan. Amin bang kau kiudan. Puton ko hagpay magtuwi. Aliapas ko sintuhan. Biya madto. Nakakidi namun sa sakatan. Liapas ko sin Allah Ta'ala. Magtuwi-tuwi ko sujud pa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Impagtag sin sujud mo ito sujud syukur. Sujud. Asyukur sujud ko pa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pag syukul mo sinamuin, liapas ko sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Simakat ko sa kayan. Dakat. Doon man hari itungan laon nag-alon-alon panjang na am sampil na himun na kun mo na laong way na kamatay na ini. Sa kalipyaran pakpakaw sin Allah Ta'ala. Patam-patamuin maksulun mo. Pagdatong mo naman, sujud ko pa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingan sin sujud mo, sujudu syukr. Atawakan ru'yatu mubtala. Nakita ko manusia. Tiyatandas sin Allah Ta'ala. Makita ko tawi makaulong na sakit yukod dan sakit. Doon nakasakit mapangsan, sakit biya ipul. Na ang kakitaan mo. Sujud ko pa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pag sukul ka, sinliapas ka sin Allah Ta'ala rin kasakit. Biya sinaming tauyaw namin kiudan niyo. Ingan sinaming sujud mo yan to. Sujud as-syukr. Nasabot hadith kaya riwayat hasunan sin Imam Abi Dawud wa Ibn Majah iwan sin Imam At-Tirmidhi dain kan Abi Bakr radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam kana idha ataahu amrun yasurruhu aw bushira bih kharra sajidan shukran lillahi ta'ala. In baita to sin hadith ikaunan si Rasul sallallahu alaihi wasallam apabila siya datungan parakala hikakuyag kaniya atawakan kabaitaan siya good news marayaw habal marayaw kharra sajidan magtuy-tuy siya amuin sumujud pa Allah Ta'ala bilang pagsukul niya patuhan. Ang kandain Ka'b ibn Malik amuin tu sila kaya binha Madina wala na kaagad nagbuno paamuin Ghazwat Tabuk. Tu silang Kevin in Ka'b ibn Malik in Hilal ibn Umayyah iban sin makatumtum sinambuk pa sahaba in Ka'b ibn Malik iban sin kaya lupahan ko bang isin iban niya yan tu sila. Na yung kaunan sin Ka'b ibn Malik ni maog ayat dayng hataas sin langit na may taisin amo intiyay masin Allah Ta'ala yung pagtawbat nila. Ni maog ayat dayng hataas sin langit na may ta sintiyay masin Allah Ta'ala yung pagtawbat si Ka'b ibn Malik. Main kan kayman adlaw wala na siya diya nagbisara sin Rasul iwan sin mga sahaba. Halom sin Madina piyasaran na tud siya. Sab nakakad siya rin mga munafiqin. Nakakad siya mga munafiqin amuin wala miyagad nagbuno. Nanimogin ayat dayng hataas sin langit na may ta sin amuin Ka'b ibn Malik wayroon do sa rusan niya masin Allah Ta'ala in pagtawbat niya. Hinang sin Ka'b ibn Malik awak to yadto. Kaya baitaan man siya sinamoy good news ayat bihad to. Magtuyin ng Ka'b ibn Malik sajada lillah simujud siya pa Allah Ta'ala bilang pagsujud bilang pagsyukur niya pa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Naingan sinamuin sujud niya sujudu asyukur.
Na aw sujud tilawa, aw sujud syukur, aw sujud as-sahw. Na aw kay wanang pagsujud, hiyaram sin Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya sinamo inlong tabihan, sujud si kaywanan mano siya panglaggo ha kaywanan tao. Magabot magsujud din kaywanan. Ang kaywanan umandok, di andok to damin biya nakalando bihan. Naam, wala ito jari sin syara. Amin umandok kaw to biyan pahambok mano siya, ito man jari. Sababin pagsujud, ibang pag-andok ka man ba maumo to din umo. Inyad to hambok dahil nga mga amo inlong tabihan paglaggo. Amin mano siya sujuran mo. Na wayroon man dyan sujuran pang bukod. Amo rin Allah subhanahu wa ta'ala. Ang kanda bang kita magsalam. Salam sa jabihan. Normal. Na ang hiandok mo inumo. Tiyo, wayroon dasanya. O kayo walang tawang magsalam. Hiandok to din umihan. Ayaw makalado. Ayaw. Na ang kahatihan tayo niyan to pagmartabat. Pangadatan sumagawa. Na ang pangisab siya may makalanggal na syara sin Allah ta'ala. Di isa punta na libihan to. Na, sumalam kita buntol, tawakan misan maka andok tiyo, wayroon na saan niya. Sawang sumalam mo, andok mo na to din, ayaw imbihan to. Ayaw imbihan to, tangkisan tinamuin, makasud kita pahinang subuhat. Na mura-murahan insyaAllah subhanahu wa ta'ala, patubtubon na to na rin doon, hadwa sujud, hasujudut tilawah, iban hasujud, asyukur, balikan to insyaAllah, lumatun kita niyo pa salatul jama'ah, bahat mahaba magkakunahan siya muin kandikuan niya to tartantukan niya na bakaw pangasubon niyo pangasubo ka mga jamaah baba kita niyo rin ada bang sekolah na juga sifat sujud tilawah ada ispagbang silakan isag pila magbang sok na bang na insyaAllah diretso na ko sumujud magtuloy. Isang bukod na pakibla. Ayaw sa dyan sujudut tilawas wa itun siya pakibla. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله
حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله أبدا لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والبعث مقام Abang Aun Pangaso InsyaAllah ang sujud pagsyukur may tatutuan way diretso na ko magtuy pa sumujud na ko magtuy sumujud bang kaum amin ini siwod InsyaAllah now natin tidog ba tungkol siya basta siya dari ka tanig na taon sa pamanan mas ko lang alam ko sa media so at so tad tilawa ko siya to bisog pabalik tilawa ko to sipadan sin suratul qadar man jadi kan atin ya din na mo inhantang sin pagsujud tilaw tinabang ko makabot maun paayat yaon sumujud na ko magtuy Allahu akbar basaw mo na niyo pakaw mangkat mo nga Allahu akbar mamasya ka misan na kumanhaw po lang ta suratul qadar tawawon na man ko makabasa puas na man ko makabasa puas in uno sujud katapusan may tanto amoy ini manjarira asal din yung doa pakain niya kain pakai Allahu Akbar apa bapa adik mo na yang katil lima muri na di na di Allahu Akbar dito enak ko ngangkat si lima enak ko ngangkat ha Surah in Alif Lam Mim Tanzil فصلت ألف لام ميم إن فصلت حاميم تمام حاميم تنزيل من الرحمن الرحيم
فصلت. نعم. Ako ba pangasok? Ha? Pila minutes pa? Pila minutes pa yung kwan mo? Ino na tatuan. Isulat ko man kayo, insyaAllah. Manjari puas kwan na yun. Ha? Isulat ko man kayo. Wayroon na pangasok, insyaAllah? Okay. بسم الله الرحمن الرحيم وقال ربكم ادعوني استجب لكم آمين. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم يا معلم داود علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.